لو دكم زاري إلهي لو دكم زاري دناف روجان شوا تاري ذنوبا من تخم خواري گناه من بغفرين ميمو هي پر گناهكاره بله ناوی تغفاره ازم پر مفلس و جاره بعطاء و فضل و احسانی جنشها باده ساقی دل مجروح و شیدای جشوقا دیتنا ساقی زمیرا من مجلای وره صوفی مسلمان به بساقی سجده بینه کسورت مظهر ذات صفات حق تعالی سحر هر روش میخانی خراب و سرخوش و مستم ملا عذرا مقبوله کو دلبر ماه سیمایه دلو ارینی نک گازی جوابا لن ترا سازی مک فکر جموسایی دل من تور سینایه دل من تور سینایه بناو خدای رحمان و رحیم حمد و شکر و پسندان بکاملتی جرب عالم ربه صلاة و سلاو لسر مزنم قاصد خدا محمد مصطفى به پیوا پیشی لسر زمان حمد و سنا بو خدان هر آن و حین او دلال خدا رحیم و رحمان تماشوان هجا بینرین بقیمت دماو بخیر به به برنامه سرنامه دیسا ام الپیشبری وانه ده کادریه دل خوفکن ام دخوازن ببین میوان دلی و ام دخوازن دین دیوان خود بین عاصمان دلی و دستگر و گشتا خو بکن سر عرض جهان و کردستان به میوان خوره تشت ام هف بجیبین ام پیشکش بکن ان شاء الله میوانم هنه لیکونر نویسکار که کیف حمد بارم خیرات سرچاواتنه لیسالی کولینر نویسکار که محمد دویم خیرات سرچاواتنه افخیرنا چهارصد لیسا دنگ بش که عیسی خیرات سرچاواتنه بله تماشاوان عزیز مادام که سرجین جانا فقیه ایران ام آخفین ایرو ان شاء الله ام هلبستکی فقیه ایران جوار شیرو وکن شاف بچرورینن و مشخوا جه درس و شیرتا جه درخن ان شاء الله ام خوازن زیده دمی درباس نکن نشخوا هلبستا گوما مبرنها خوانت الهی لو دکم زاری ما موسى كرم ام دست بيبكن خوازن ام جوا دست بيبكن بلكا انا بخوين اجور نها دم درباسنا بلاخه الهي لو دكم زاري دناف روجان شوا تاري ذنوبا من تخم خواري گناه من بخفرينا بله ابي جدا باوقا شيرو بكر جيجا هناك زت تفهمي بله فقيه ایران تدی ده برنامه ما برای دجمه بحث کرد اگر geçmişe kiviye به
مثلا سیوی و هوا بله و او قص انسانه کی کو خوش گناه پارز که انسانه کی وساوه د شعر خدا جی ده بهتر زار زار که خدا دا جبو عفو خو جبو آخرت خو جبو دنیا ابدی در دیوان اوکو رب عالم موان بخفرینه و د شعر خدا جی وسا گوت یا ربی يعني جني من هنا وقصوري من هنا إما تبع هنا ذاتا توان جني من وان قصوري من تبخى فريني تعفكي وبروكي روسبي مدرخي حضور أخو دردو دشنجة وخمي وان أو هنا آخرت يعني دنيا صدقة جمارة أرجي بويه ولازمه كل ما تفرجي عيني بيش بيرنجي به يعني الدنيا خويت على جبوك أم تدا بمینن و کار و زراره ما تفد دنیا دمنینه دنیا جبو امتحانه یا خویت علا دریک یه متده در باست که تدا امتحانات که کی دو دنیای دا و بچه رنگی داخلی حجره خدا ببه رب عالم ویا بمقصد ویا انسان و جناشان یا دنیای و دنیای جوی بونی آوا کریه و گروه کی میسیونه کی خدمت کی دای سر پشتا انسان کو انسان اگر کو قیمت خو بزن و رب عالمی وی خلیفه چیتلیه یعنی گوتی استدشینم دنیای هر لوی داری قانون من نظام من يعني تشتكم من قوتيا رياكم من نشاني عبد خدايت د شونام ده جوان ربيجه يعني خليفه مبه دعوه مجوان ربيجه ويانا تدي رب عالمي وكي دنجي دو قرآن الكريم ده أبيا فضلك يعني أمتك يا خدا المكية القاشيوي تهديدك يعني دبي أجركو هون نكن أزيد شونا وده هنكي دن بينم قومك دن بينم أزيوا بفهم أزيوا راكم أزيد شونا وده قومك دن بينم أو قوم أو يجمع حسبك أزي جوان حسبكم أبجي نشان ده ميدان امتحانية ميدان كو إنسان خير وجنوي تين ياسكرن تي تثبيت كرن بلكي پرتشت های مرو جتنه که ویا خیر بو مکر ویا گناه بو مکر بلكي پر گناه جی پر قصور جی مرو تدی قصور خود نابینه های مجتنه اما رب العالم تمامی ویج حتى جسعت و دقه و ثانیه تقید کرن بلا تشبیه فنا اکران تلفزیونه تدا تق یاسکرن و وقتی که انسان دمره الآخرته اف اکران بلا تشبيه سينما كنت دي مزن بقاسي ديواره كي بلند و فرنن انسان دوردا تشتي كنت در باسته عين اليقين بر شعبه خو فنا جامع دبينه و حياه انسان كل دنيا جيه او حياته وي ايجاب بشكل كي خو تعالى كشان دي قمره او بشكل در كبه قارشي انسان تماما نكو انسان اموان بحفر الدنيا ايكوش بري ما هاتنا و ايكو زمان مدى انا الدنيا ايكو يبشتي ما ورن قوم بلا و ميدان حشري حاضر فن و خوي تعالى وقتكو حياته مدوي اكران درباس بك او هر كس بزان و فلان كسي كوري فلان كسي و الدنيا اوان تشتاكل هنك تشتيكو تدي مرف ناخوزكو خيني مرف انكي دن كسبي بحسه داهي او تشيوي در كمن يعني خدا محافظه اگر خدا نسترینه و انسان oğlu کسی کلوی داری رزیل نوتنه yani. Çünkü her tişti در که و هر کسی وی ناز بکه کره کیه yani تدی به بابه خوی نسبت بده کره کیه وی تشتی کریه وان تشتی کو بشارجی کریه وی در کمن ورتی ادی ایجاب ناکه کو انسانه کی inkar بکه بشه فلان تش منکریه zaten خويت على وي فرصات جنادي çünkü ازاي جاني تد على تد خبر دين يعني دست تدويجه من işte خديه من فلان تشتي بمنكر يعني بدست دست دبي بمنكر يعني بيد فيجا منكر شعب دبيجا مديت جود فيجا من بهيست تبدا على هي تد ifade dedin نكاري لو دري بفيجي كامن في فلان تشتي نكر اجبر في روجكي جرانه روجا اخرت روجكي جرانه و ایک daha beter و روجه هیکل دنیای بونه
ده حياة خدا بلكي مسألة تفكر كرنا وقتی کو دیجی تعريض المجي عبادت خو كرنا ده بهتر ايكو ويروجي انا ديتنا انسان عالم چقدر عالم في اوقاس بهتر تنزي خداي تنزي خدا في اوقاس بهتر تحسب مرنت كي تحسب مرنه بكي اوقا بهتر از مسافه كنت برزه عالمي در باست كي وروجه حشري تشتي كتي وبي بيشياتي حساب خبلي ده بهتر دوان تشتا تيني بيرا خو وحساب كتاب خد كي هيت النامري تاخد كيشيني حساب حقيقة وان عالمي ما جي وساكرنا يعني هي نمرنا بشعر خو وبحياته خو بجيانه خو قومبلا دقة وركش عندنا يعني في الدنيا ده قيمت و دارك ومرو لسر شعرك يجي بيجا يا مرو لسر بيجري يا مرو لسر بيش يا مرو لسر برج فنينة يعني دوي قيمة دانينا تمام الدنيا اتابن ندوي قيمة دانينا çünkü hayat كنا يعني زماني كنت في الدنيا بميني بركنا لازم كو حياة أبدي مرو بجرا حاضر لغي كي بكا لازم مرو لسر حياة أبدي اگر مرو بگری مرو لسر بگری ایجاد الشعر خدا جیو ساکن افاده جوان رازی و عفوا خوش خودت خوازه فنا کچوبه و روژه تینه برچ عوی خو یازید کی بله ما مستا دویاد براستی سری تی وقت مرولید میزنم يعني وقت بريوه إلهي لو دكم زاري يعني جبر ويا أز دكم زار تزاني تب حالة مزاني تب مزاني جبر وينا زار يامم وتشوى طاري يعني دوي دماغ كستنه مرو خدا هم درسا شوا مجا شوه تهجد جالی کیف دیدی جالی کیف جی وقتی مرو قبول دکه بیش پیشیده یان گرک مرو قبول بک رب بذات انت هر تشتی زانه دوی از وی شکلی خوبا بهم تکرم که خودش راضی به دبي دماغ روجا شفاتاري اصلا يعني ور اكتك دنبس هنا استاذ بدع زمان دبي محافظه خوش جناها بكن ده هر جناه كده ريك بر كفر دشه معنى كفر يك شيء تاريخي قرانلغه يعني انسانك دبي وقت جناه كده تدي ام بشر جبر كبلتي ايماج باريكي ضعيفا وقتا جناه كده كان جنرده ام دخوازن كو انسان منابين يعني خجالت هي فديكرن هي انسان سخلمش تبد ما شاء الله كسي از ندي تبم يعني جبوك او جناه ور ستراندن تفيكو لقارشي ربي عالمي حد خواش مشكريه پرجارا زارین دکه بار رب عالم و دویا ربی تو پرداخت ستاریتی دسر مرا بکشنه برا انسان منوینه. aslında وقتا مرو قیاس دکه لازم کو ایک ان زیاده مرو پارستنا خوشی بکه رب عالمی لازم کو مرو جوی بهتر بترسه. حتی جترسه جی ویداتر لازم کو لقارشو لهمبر رب عالمی سایغی انسان هبه. yani رب عالمی مجید میه خالق میه اکم شتونبونه آنین هبونه هر türlü nimet مرا پرورده کری دنیا که خوشک آوا کری لسر جیان کی دایمه uzvu mege tamam dayime evlat dayime mal dayime mülk dayime vesaire خودی هر تشکی میه خودی حیاتا میه خودی مرنا میه خودی سخمون الپشتی مرنا میه yani kijan nimeti inkarım bilmiyorum veya imkanı kijan nimeti inkarım ki ne mümkün insan lazım ki aslında yani boy hatırı evi günahane ki fakat tevliku yani belki aslında ev rahmet ve şefkat havina engin ve ferah ve şeytan aleyh lanetçi gelek çara insanı mümin gibi rahmet Xudi Teala da kapandın ve günah bededekirim falan أم دبيج الرب عالمي ناس الوصاء رحمته جينش يعني أوك قول لنا أنا حقا نجي هلا وزلك في عصر ماذا في أرطما فتنة وفساد هذا إنسان له هفود إنه نقصانيات جرم عادة بر إنسانا دخوازن كو هفود تكن بصماق بيلي بشتاي بك درجة خو بلد بك نقصان كي إنسانا بينو بيدك عالم دك بايراخ يعني هر طرف كي دلفه جاندن بلادك وسايره فقط رب العالمين تمزدكي بالعكس يعني ترسية
İjar ji ber ve qasî ustad ben o zaman dibe de her günah ki de rejik ber ve küfre derdi. Dibe insan vakta ku günah gibi ku uzanı böyle pişti vi günahi cehennem heye azab heye ve bir şevtine dibe insan دقایل کو جهنم تونه به و یک ادعا که با وجه ارته بوجه جهنم تونه دخوازو وکاوی اینا بکه یعنی بوگو گناهی یا بیو قلبی بگره یا جی یک جرا بوجه ملائکه تونه کیف آویته en azından kesi qeyd nekiriye yani tune bin qeyd de buye cehennem tune bin azab tune veya ditna Xuda Teala naxwaze yek inkar ya Rabbi aleme bike evji قلب کی پری ضعیف بجه حاشا پیدگره دخوازه انکاری بکد داکو او گناه هیوی نه اوله سوه و سوه نرا حسابه و سایره جبریا قایل انکارجی ببی yani günah mera ber inkar ediyor yani jberiya germeru parastına hoş günah bike levra aslında meydana harba ilahi şeytanı kalbi med برنامج خدا bahsa Kabe'ye kiribu Beytullah بدن انسان هذا جي بيت الله كي كو قلب لسر در حرب اوردي رحماني وشيطاني يعني قمانداري ve orduya uzuv insanın yani gühel deste çağı zamanı lingen vesaire eğer vana derya ilahi da bir şoğlu orduya rahmani güç digre şeytani ve derbeke fakat derya şeytan da istimal beben orduya şeytani ve galip verin icar kalp numuna bedeni. Peygamber aleyhissalatü vesselam dibece perçek goşt bedeni dahi ya ıslah beden ıslah ya harabı beden harabı. Jarıkdan bastık dibe vakta insan günah ki nokta ki raşlı kalpti ki. Her kudu günah da ısrar beke o nokta beladı o kalba raş dibe tarih dibe şeva tarih bastık ki o kalbi raş aslında ya yani parik yok. En son dibe mühürlet ki kilit dibe artık o kalba ne mümkün ki hidayet ecibini. Xuda Teala muhafaza mı bekecivitişti. Gerçekten ela inne bi zikrillahi tetmainnul kulub dibe ayet kerime. Kalp de dikkat bakın bi zikri Xuda Teala mutmain dibe. Temiz dibe, pakış dibe yani. Fakat günah ji insana laldı ki roje li insana dike şef dike tarih karanlık eli ser insana çedi ki vakta Hazreti Yunus İbni Meta خطا کر و آوتن دنیزه تاریتیا دنیزه و تاریتیا شوه و تاریتیا اسمان به عور بون و تاریتیا هندره حوت چارحو قرانلق پرده لسر حضرت یونس چه بو حضرت یونس گوتو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین یا ربی جتب وتر اله تنی تو هر türlü نقصانیا منزهی مظلوم لنفسه خو کر yani. Hata Ali Rabbi aleme da ne diyeyim? Ne go ya Rabbi mütşerkir bir taqo sana tarihti bir sermi da anin. İşte çi alimdi ben, çi peygamberdi ben, çi insana havki lahu varqliydi ben. Vata hata gibi ki pişti hata xo pişmandı ben. Vakin numuna bazıma Adem yani. Vici hata ki şeytan ji hata ama şeytan da hata xoda ısrarcı bu. Bazı adam tövbe istiğfar kır yani. Çare ve ilaca hata ve günah ve zulüma pişmaniyete. Van alimana ji divan şiiri xoda poşmaniye xotinin zamanı karşı Rabbi alemi. Yani gufrandına günah xoş Rabbi alemi xwazı ki ji xeyri Rabbi alemi ji kesek u kanı bu günaha bğafrine tüneyi. Yani leser yo ardetuş ki rica ki bike kesek u günah taafu bike tüne ancak ve ancak او رب غفور رحيم في قناه عفو وانا جي التجاي رب العالمين كرمه زوجي برسم جو بچن galgala mi got nem şrebin ke kaysa dibe mi muhib per günahkara şu dome bel nave ta ghaffara azm per muflis و jara بعطاء وفضل واحسان عالما اغلب خير خب بچوك ديتنن günah xo zedetir ditinin yani. Tüm günah wal berçavi wan çebun. Esnaf ya düşünce ki bekarı. Eğer meru bir kaydeyi ne fikre meru bir xeyre me per beser günah emrati falan bilan insan dikev atalete. İnsan hoş bir adet kev tembelliği vesaire vesaire. Jiber ya meru mezedeki mi muhay herhalde rumuza naveviye fakiyeteyra. Dve esper günahkarım yani günah xo ihtilaftaki fakat dve le tuji gaffari.
غفار غفار اسم تفضيله يعني اك پر زيادة دغفرين عفو دك مغفرتك دوي معنى داي رب العالمين اوي يعني gerçekten ayet kerimede اوجي دنگ لگناهکار دکه دبی ای او کسی کل نفسه خو ظلم کرنه د گناه دا پر پیشتا چونه جه رحمت همه اومده خو نبرن çünkü rahmet hamı tevveke günahı kanı kuşatmış bike çepe çevre kuşatmış ki o afo deke yani ancak da ayet gidin da bece ek uca rahmeta Huday Teala umuda xu bibirin kafirin yani Jiber ve khasa elhamdülillah em umut var ve hadis ki da Peygamber aleyhisselam dibe Huday Teala bu gorana zenna kule xu pera muamele deke İnşallah emji sürekli zenna kanj ji taraf Rabbi Xuda لسر خو دیگرینن فقط یا demek ننکو گرام خودتکن راحتیم راحت کنه ها بگن و سایر بلکه زمانی ور جارجی دوام مثلا نمی که بله خدا غفاره بله او غفرانی رب ما گرک منش متینه مرو حق بکوی غفرانی شو راز ام فازی گوتنی بدن که ایسا بلج مرا استرن کیجی هيلي 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 وياخ لا من أذقو تاقم وسلا قل لي غالي خوي كور المنو شعب رجاياخ ولا بيرو الشرق المجيب قال قلب قومي اللي تبغى خبدي بيرو حتى انا مسابق للدنيا كلها كشتينا ولا خرموسي واخ اللي كان قاتم واشر شو ساتر شي محمد اللي جناد برمركز سليمان بيخوي قران اجلي بدرنا الى واخ خايف بهيلي هيلي 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 واخ لا من أدقو تاقم وسلا قولي خالق خوي كوري المنو بشعب رجاي واخ لا شرق المجيب لنا ولا قرموسي اللي كان قاتم ولا شرشو خير بنو حتى دور هليلي واخ براكلا خذي بسد كلا بكبد بدر اسماعيل برو قومي خاين لا شوال سر برخيم ولا بابي مربنا خذي بيا اخبار شياخ خبرك دار مركز في فارقيني تلقي دار يدني قول ورديا ديار بكير ابي عسكر قراس حد شار شباب شدا شوائنو دكشينا اخ لا شاود شرد برخي مالا بابي مربنا خذي الدنيا قالك هنا اخ ولا بيرو لخطا فرنساوي لقامش لقيت بالا خبدي لا ازيل وان بيا دنير فنا جوتك زابط حمدي اخ ولا بصالح داري خلقي روجا شرينا ولا قرموسي الات بك قدر بكشي بسم الله السر برخي مالا بابي مربنا خذيت كنزور دستي اخ خايف بهيلي هيلي 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 هيلا واخ لا من أدقو تاقم وسلا قولي خارق خوي كوري المنو شعب رجاي اخ لا حياني امساب للدنيا امي ببجلولك خوشلولك
لقلي مسلمانا والبالا خبني لكسي عجيب واي مزم شافي سري خنديه لشوا بورا راب زابا راب بورا بدا بردوي مترالوسا لا خير بنو بيرو تومتيكا ولا قابل برخي مالا بابي ربنا خذ دبو بيسر تنقي لا برش وانا دركدا ورا ونسو عبد المال لقومي شي هرشي كذب شودي قرئ داغوشيا لا قلي مسلمانا اجبر صوم خاوي خبابي ناصر كدكا اخي بهيلي هيلي 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 هيلا واخ لا من أدقو تاقبا وسيلا أقولي خارق خيك هوري المنو شاب رجائي ولا بجنا علي إمام إبان تور نزرة تاكر حارة چارچا أخوي ربنو هيشن كسري حموتاتا لا خوزي خيري خوزيد خوري را جوابكي سارا جمدي براش خنقا تراناتا ولا قوال سر برخي مال علي دبو بيسر تنقي لا براش ورا باتا حوارا سري ونسو عبد الرحمن لقومي شي قرئ سري داخوشيا لا قلي خلقا أجورا صوبخ فلا قرئ سبات خبابي نسر براتا هيلي 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 هيلا واخ لا من أدقو تاقما وسيلا قولي خارق خيك هوري المنو وشاب رجائي لا شرق المجيبو لنا ولا خرموسي لكاني قاتمو لا شرشو أسر يقوجا أخير بنورو كايني برا كلا خذي بسد كلا وبكبد دفتر إسماعيل برو السبري حج يوسف ششبا أمين زيني شوايرو السر برخي مالا بابي بربنا خذي بنا إخبار شنا لا تلقي دار يدنجي قول أرديا ديار مكي خبرك دار مركزا بفارقيني لا عسكري قرا سعد شاري شباب شدا بخاميونا دقشينا لي بلي أبي عسكري قرا سعد شاري شباب شدا لك يتبالا خفدي نوالا قرموسي كاني قاتمو عاشر شو السر برخي مالا بابي امر بنا خذي داني نكوز كمينا ولا هاي برخي مالا بابي امر بنا خذي خجباي فلقيتني برخيت هي رابع مي بدستي هبودني بقري خبابي جمقتي كيا لريس ليوانا أمي بيجن قلي كيا لرا لا أقل قصورك عجيتي مالا بابي امر بنا خذي لقصورا وانا نيرين اللي كتنا عبرا خربون الناس خير بنورين الذينا بهيلي هيلي 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 هيلا واخ لا حياني روجكي امساق بالدنيا لا كلا كشتينا ولا قرموسي كاني كاتمو اشر شو الجنازه برمركز سليمانا بخوي قرانا قالوا جدلي مدرنا هيبي اخي أخي بله ساعت خوش مالی آقا رازی بله رازی بشم استرانا خوشی گودار کر ماموستا امجوه بدومینین بله جنش بعده ساقی دل مجروح و شیدای جشوقا دیتنا ساقی زمیر من مجلای ور صوفی مسلمان به
بساقی سجده بینه کو صورت مظهر ذات صفات حق تعالی کرم کنه ساقی آف دده و خوارتن ساقی تدی ده بهتر دفرد مرو سواتر رسول الله صلی الله علیه و سلم ده هات گوتن بله دفرد ساقی هودا کوثری بله دوردا وی قصد که سنج صفات خدا البیتینه اما هف دیسه تمام دکن بله اگر کو رب عالم مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در خست و پیش دیسه تدی وارسی رسولی ویه وکیلی ویه دعوی جی انسان را گوتیه و وانا جی وارسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من هف تمام تکن حفنا حلقانه رب عالم يعني ببر صفاتا تدي جبو عبد خو عفو بك جبو عبد خو بفخرينا بسترينا و انسان چقا گناهکار وجی چقا گناهکار وجی دسونا عمر خدا اگر کو الخب بارخله و التجای رب عالم بك رب عالم قوتي ازيوي بخفرينم ازيوي عفو بكم يعني گناه من مزنه تدي شيء وينك شيطان هيا از پر گناه زیاده مزن کریه گران کریه نما ایدیکو خوی تعالی من عفو بك يعني تكا اموتسزي يعني جدال يا ارشتكي جالي كي دبي خدا رحيم رحمانه تشبينا تعفو بك وي ميلاي الوي عليها وي شكل تخافينه وجالي كي وجالي دني جيت بيجا اجركو يعني التعفو تتوبجي بك كي وساكريكو خوي تعالى نمكو تعفو بك يعني بوي هواي دخوازه اميتسزي بدوي انسان وبوي اميتسزي خوشي تدي حقيقه انسانكو دوی عصری دا özellikle ana zamanı ko امتدانه پر insan hana merv jwana دوی zaten az ehli cehenneme yani az tevbe bikum zaten nema koyd ala min afuk ümitsizlik şey bu yapera ev şeytan ve telkin dedi ki aslında Rabbi alemi ve sana ve yani vakti ko koyd ala دوی çıqahum günahkar venji şirke nakin nava günahkor يعني جمرة شريكة شيء ناكن زي عفو بكم يعني خويت على بيد بيجا وبر إنسان تدي هنك جهنة تدي إنسان خافل دوي تمام إنسان أجر كشون جهنم يجي برا يكي جوان بيجي أميتسيزي مزنة أبجي شيطان يعني تمام إنسان كشون جهنم برا أجي يكي جوان بم أجر كتوسا دشون دوي ويشاخي كجهنم تشكي شوانا صفاته وشوانا عذابه كود جهنم ده مروي ببينه او آگره کو مروي بشودينه تشكي شوانا يعني تشكي وسانه كنت نكاري اگر كتكاري تحمل نشان بدي كرم كبره فنتمه اما تي نكاري تحمل نشان بدي çünkü آگره دنیای آن حال حاضر کو خويت على شانديه دنیای لگوری هنکی روایت دویجن هفته جار هاتیه شوشتن شدتاوی شوتاندناوی هفته جاری هاتیه سهل کرن شاندیه دنیای جا آگری جهنمی هاتیه سهل کرن دوی آگری دنیای وی آگری کو آن امجی استفاده دکن تدی yani am dakika ki nikan peçke xol serbehelen metşevitine ev agri dünyayı sadece beden yetişevitine vakti ku tabi şevitine sadece goşt yetişevitine ama agri cehennemi ruh dişevitine ruh jid dişevitine eğer ku تحملات القرشي في تشتيها جهنم düşürmüş ve o çağı daha da tedbeci tamamı avqa insan için cehenneme azıca yani abvi havayı insan ten kapandın ama Rabbi alemi tedi sıfatı huye khafrandını settariye afu kirne kurrahmane kurrahime yani aban sıfatı bir dert kemin peş lazım insan xubur bigre دیجی کی داده دی نیو زرار جمر بفتله کاره اوید حق تجارت دنیای ده بلکه هاتیه گوتنه اما اویش بو گناه جوسانه دش کدره گناه بزوری کاره دل کدری بشون داده توبه بکی کاره اوی کار و مسئله اگر کو انسان شخراب که شعار رب عالم و گناهی عفو بکه و خود تعالی انشاءالله بیزنا خوده أبيب كنسيب تمام إنسان بك إما توا حتى سونا نفسامه يعني إنسان الخوب بأرخله ربي العالمين يعفوك إن شاء الله وان صفاتي عفو كرني خدا كدرس يبش
بله مامۆستا ڕاستی ئەس دەفەردە چەند گەلگەلاژی بێژم ئەمێ گوتنێ بدن کە کێ محەممەد دەفەردە مەرۆ کارێ مەسلا تێ دەبێ بادەیە ساقی ینی نەرینەکە ژی گۆمەرۆ بێ تێ بادەش خۆ شەراب گۆمەرۆ بێژێ گۆساقی میسالا خۆدا دەبێت دەفەردە ینی فەقی تێران بی شکلی ئاتبێ بادە دەبێ مەرۆ کارێ بێ قورعانە وچاخ و گۆر vê Qur'anê dibêjneş a badê yanî ji vexwarina Qur'anê yan ji vexwarina wê şeraba got ilahî didime yan ji eşq jî çê dibe eşqa ilahî divir çê dibe ew dilê birîndar aşiq e pê aşiq e ji şewqa dîtina saqî zemîra min micelay vir ji şewqa îca şewqa dîtina xwe mirov xweda nabîne vê dîniyê çavê me nedwê çikedin ama merov ew tiştê got xweda nîşan dide dibîne got mesela her pêxemberek got hatiye şandin her zemanek her milletek her gelek her darek her minînek kîkek îşaretek nîşanek dide got xweda heye û merrê alî xweda dide dibe divir de a çara got dibî were Sofî Müslüman be hepkî xerîb e di ayeta Qur'ana pîroz استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا آمنوا إيمان بينن أي كسي باورمن إيمان بينن فرد صوفي أهلي يعني مسلمانتيه دي تي صاف صوفي بيج ده شوية حلبكي يجا سرد دبي كسي صوفي ورا مسلمان به جساقير جوي ربي خورا يقول قرآن بيروز بتدفع خوارن جرى سجدة بكي گو هر تش یعنی مظهری هر تش صورت مظهری ویه و صفات رب عالم دنیشاندان نرینه کوره مگو از پار بکم وره ما مستا اف چارنی داوی از جواب پرسن وقتا مج پر کیم مایه بو هم گوت نبیدن که ایسا سهر روز میخانه خراب و سرخوش و مستم ملا عذرا مقبوله کدیل بر ماه سیمایه دلو ارینی نکه گازی جواب لن ترا سازی مکه فکرج موسایی دل من توره سینایه نرینه که از دورده تید به خدای تعالی دبی از نا کمتو داری از کم دل عبد خوی باورمند کنم کم مشکو نزدیکی بن artık هنک دوست خدای تعالی باسا میخانه falan دکن belki insana که maneviyat fam ne ki xarab jî fam dikin. Belê. Êwana meydana aşqa wa dergaha ilahiye ew meyxane qestawan ev e. Li vê derê divê seher her roj meyxane. Xwedayê Teala jî weta basa mümina dikin divê wana di sehera da istixfar dikin. Belê. Radibin ibadetê dikin nimêja şev. Ondan sonra zamanê ku herkes dixewdayî هلا د موسم زوستانه د جوی تا گرم رو راوه جوی سرمرا سینگا خو به که هر دسمش کی بگره با آواز جمدی و مرور هر کس تخود الحضور رب العالمین بسکنه لذت کو جوی عبادت شوه تیگرتن بجلک وقت روش جدا نایگرتن یعنی انسان دوی دره daha hem هنکی راحت کری بخوه قالو قیل دنیای دور کتیه ticareti و meşgale و falan بيضان شاف بسر دهات راكت واستراحت كر وجوي استراحت بذهن كي زنده رابو ودسمج خوش قرت شو لحضور الرب عالم ساكني وهم نمش كر هم عبادت كر هم دست خود درگاه بيدا فكر دناغوي بدنگيا عالم دا وهات جذبه يعني هات عشقه يعني perde mabena ve Rabbi alemet tenekbun. Gelek perde buan duaya xo, buan çabaya xo, buan daxwaziye xo, buan istiğfar xo kalışandın neredeyse artık yani sureti Rabbi Zülcelal ciddiyetine göre bu mazhar. Yani hali dilemin turi sinaya yani جهال دوست خود تعالی بلکه ام tam نکارم فهم نکارم tam نکاره ifade جی بکه ancak دوی اسنا کوی و شعر یازی کری چه حالت روحیه جیای ancak او دزانه ama مرو پاری کی تخمین دکه yani جوان را چاوا کو انسان کی دنیوی درم میخانه بشری
ولوی داره ام بهش بگورانا دلیوی هنک تشت هنه تدا کیف و زوق دکه شراب و خود سرخوش دبش خود در باست دبه کدر دنیا در نظر ویدا هندک دبه فلان ویاجی به سرخوشا عشق حقیقی نه مجازی yani fenafillah bu sofi duye derede yani. De gotun de cidabe. De nava Xwedê Teala da xwenda kiri bu pervane ku dora işqe artık de yer yani haleti ruhiye gerçekten dibêje xerab û serxweş û mestim yani. Zaten dibêje yani de nava aşkıyla serxweş bûme û mest bûme. Ji xwe derbas bûme yani. Hinek hale ve hinek insanı de belki hinek cihada ifade bike belki ji bo kufr were hasib ama aşık Xwedê Teala ji wan re hinek tişt ew ki yani. Berwan nayê girtin. Yani mesela weke Mevlana Celaleddin Rumi Rabbi alemi benzetmişi bukê dike yani. Benzetmişi bukê dike. Ev hal ji wan re normal yani gerçekten. Dibe mela uzre mekbule yani serxoşiyete dibe dere nayqanamış kirin yani normal. Halki normal ku dilber mahe simaye. Belki dibe dere Resulullah Aleyhisselam diye duyu haleti da. Dilbera mı, maşuka mı, simayı vaki maheyi, vaki hiveyi yani. Akwa sana ronayeti, akwa sana nur jivi بسرمداتي شعله ددمن ne serhoş bu ne mümkün yani elvedere serhoş bu mümse ev uzreme gayet makbule çünkü el peşme normal tişkine ne yani simayı vake hiva çarda şeviydi beje dödlo erine ne ki gazi cevaba len tera sazi len tera kesinlikle tunikari bibini artık vedere çıkas kiriz ve tam nizanım mekre fikri Musa'yı dilemin Ture Sina cehendik tişkinin yani yeki vek Hazreti Musa her kucara der hazura Rabbi alemi büyüradı kelim yani iro padişah ki bame beke Ömer Rabbi kelimi çok sana jeboyme tişki mezene hem şu bu hoş fakir olarak dibinin Hazreti Musa der hazura Rabbi alemi büyüradı direkt kelime و عاشق تورسنا هي çünkü lüvedere ancak Rabbi alemler kelime evji duruma khona ve esna benzemişi duruma Hazreti Musa ve Turesina kelime halal kin demiş bu prendik maya hatta yani çende qamaya çıkıp kurtbe o qafaşı kelam strane ki jol bu tarif kelam barnama xo bigrin inşallah هنگی سر قرآن هاتیه چی کرنه قرآن دین تکمیل دکه فکر شیطانی سیل دکه امراده تمثیل دکه گوه بده امر قرآنی قرآن مشکله حل دکه در کفره چنگل دکه قلبش نوره کل دکه گوه بده امر قرآنی قرآن دوره تسور دکه جی کفره جهله تدور دکه اعمال تمقبول دکه گوه بده امر قرآنی قرآن دردا تشخیص دکه اعمال تفتیش دکه قلب جخیل و خیش دکه گوه بده امر قرآنی قرآن تجنار دور دکه دورا تبند و سور دکه شفاعتك مقبول دکه گوه بده امر قرآنی اول آخر خبردار کلام رب قهار دین مبین کر اظهار گوه بده امر قرآنی قرآن حاكم لجهان حتى برحشر ميزان عمل لبرتين كيشان قه بدا أمر قرآني قرآن قد تبديل نابه بتو كتاب تمثيل نابه أهل قرآن زليل نابه قه بدا أمر قرآني قرآن منيسي قبري دناوا وقتوزو خدري شعلية وكهيوا بدري قه بدا أمر قرآني قرآن جبو صراط نوره پرک زراف شبه شوره دبنده عذاب کوره گوه بده امر قرآنه قرآن جبو آگر حجابه قد تأثیرک لتنابه امراجت پر پیشابه گوه بده امر قرآنه ولی مساعده من برنامه خوب بگیریم ولی تماشاوان عزیز ام ایرو جهات داویا سرنامه حتی سرنامه که ده ببیند خیر و خوشی ده خیر و خوشی شایع ارتملا پهراوه به
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.